So ke kunentombazana eEverton la ngiphuma khona. Igama lakhe uThenulo. So ke uThenulo uke washadwa. Mhlawumbe aboThenulo baningi. That's why I can't mention every step ngayo. Bekuno brother lo uye esalon. Makafika esalon uthe wakhuluma nalo mnikazi wesalon umngani wakhe. Athi intombazana esoso izala izwenza irelax. Ngicela ukuthi dede azala uma lokumenza irelax. Inwele ezizosala kule gama ungibekele zona eceleni. Nkosi. Ngithanda le ntombazana. Igama lakhe uThenulo. Ngikhuluma ngendaba yale 1999. Ngibhayile le ndaba ngoba uNkulunkulu uyilethi ukuthi ngikhulume ngayo ngoba kunabantu abayenza kanje. So ke ubrother lo afuna inwele zakhe uthe uzabhadala lo wasesalon once ambekela inwele ezizosala ekameni makazo relax kunenwele ezisala kule kama. So ke bamtshile bathi ngibekele inwele lezo. So lo afuna inwele isangoma. Ubhuti lo isangoma. So ufuna ukushada le ntombazana le. Ningizwa kahle. So ucela umnikazi wesaluni. Angithi amasaluni uSathane uthi amasaluni awakhe wonke. Yaha. Ukuthi isaluni idalwe uwe isiphaza sakho sesaluni it's okay but uSathane uthi awakhe. So ke isangoma leli lathatha inwele kulomuntu lo wamnikeza imali. So lo ufuna ukuyosebenzisa inwele ukuthi intombazana le imthani ngoba bahlala na. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button and also don't forget to smash the like button. Enigma uzenenye as now uthi lapha salon bantu obathenga tinwele tenu. If salon it's possible ukuthi bathenga tinwele takho be it uyogunda uyo relax uyowendani abayatithenga atinwele tenu batokhona kwenda ngato tindo tebumnyama. So some people were agreeing with him lapha ku TikTok bathi vele iqiniso lelo. That's why bona basendi tinwele emasaluni ba prefer ngisho nokutigunda emakhaya samusengo ukuthi ucalile wena Enigma wena kufanele kuboshwe kahle because ayikho nje lendo loyikhulumako. But guys kuyathusa lokho. Kuyathusa if nje uligwala ngeke hlali ngakusabisa lento lekhulunywa ngeEnigma. Vele lenye into lathi khuluma ngoEnigma tishaqe samtimba tivele nje tikuthuse noma kuthiwa labanye abantu bathi hey lento la ekhuluma kayikho khuluma umsangano nje but nje letinye into lathi khuluma kodevele nje tikuthuse umuntu because wow. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. Please do comment ukuthi ngicabanga ukuthi Enigma uqinisele or it's another msangano. Mina nawe siyobona nakulenyele inshallah. I'm signing out. Goodbye.